دم باش پشتنی برای رو آبایک لهولی ری کودی که و سرجاده سرکیا شورش ده هرفه فرمان محمد پیامنر این آرتیل جیبیر راگهان دوی آبایی ده یازده کار کران کار دکر کتابای وان خلقی روچابای کردستان نه جوانجی برینداران به برینداری دن آبایی اینا در لیسه جوان کار کران هیا برف کرنا بینوچه جینه ما کاریوان رزگار بکن و نه زانینجی کویریو کار کرن دبن آبایی دا ماینه یان جی جیانا خواج دست دایه و دنها جی دالجنه لکنه لورن بمرما در آنینا وان. بسدم تقینا ترمبیل کابون بکری لقضا دوست خرمات دو کستین کشتن و سی و دو کسین دنجی بریندار بون. جدری که اولیه لقضا دوست خرمات و جنارتی را گهان سری سبایی رو کسی که خواه کش به ترمبیل کابون بکری و جوری کیا بار هلگر لطاق امام احمد خواه تقاندیه. عثمان بایدمیر سروک شهرداری آمد اشکرا کردنا با 21 پارێزگەیەن پێشنەکەفتیان تورکیا 18 یان دەڤەرێوان کوردن و دەبێژە سەدەمێ هەژاریە دەڤەرێن کوردی jî berhemê siyaseta abûriya şaşa dewleta Tirkiyeyê. Ajansa Anadolu Tirkiye weşan di kivanê konferansê nihêlana hejariyê li zanîngeha Artoklo li Mardîna Bakurê Kurdistanê Osman Baydemîr ragihandiye hejarbûna deverên Kurdnişîn berhemê şaşiyên siyaseta abûriyên sedan sala dewleta Tirkiye ji ber vê yekê tu kes nemakare hêcetan bîne ji bo hejariyê duan deveran da. Îro li zûtxaneka xestexaneya Çarbaxa Senterê Gurçilê destgir bêtir ji kîlonîvek diriya ku heşîş û heb û şirobên qedexekirî hatin şewitandin. Celal Emîn Bek birêveberê pişka maddeyên hojber li asayîşa giştiya Silêmaniyê ragihan bêtir ji kîlonîvekan maddeyên hojberên cuda hatine şewitandin û şewitîn jî vegeran ji bo biryara dawiya dadgehê. Birêveberê pişka maddeyên hojber got jî ew kesên ku bazirganî bi madên hojber vedikin sizayê hertimiye û ew kes jî bikarînerên madên hojberên sizayê wan di navbera 3 sal ji bo 15 salan da ye. Li gorî biryareka komisyona bilinda serbixwe hilbijartinan li roja hilbijartinan da rojnamevan tenê li çend bingehekên diyarîkirî dikarin prosesa hilbijartinan veguhêzin. Renç Şükrî berpirsê ragandina Ofîsa Silêmaniyê komisyona hilbijartinan jiyên artî ragihand. Rojnamevanên bajarê Silêmaniyê dikarin tenê ji 6 navendên dengdanê wêneyên prosesên hilbijartinan bigirin û wê prosesa dengdanî jî veguhêzin. Kurteya nûçeyan bi dawî bûn. Her çar be.